Draga Ivana, hvala što si pristala dati intervju za Vidu prije svog koncerta u Močvari. Vama, bolje pre nego posle. Pa evo, u regiji si poznata kao radikalno iskrena, subverzivna reperica, kraljica si osnaživanja, što žena, što queer zajednice, ideološka drugarica i vjerojatno jedina izvođačica za koju znam, to jest sigurno koja je opjevala Papa Test. Pa počnemo ovako tematski. Kakva je situacija sa drag kulturom u Srbiji i možemo reći i regiji i koja je njena važnost što za zajednicu, a što ovako generalno gledajući za društvo? Pa drag kultura, drag scena je, mislim da buja od zadnjih godina. Ona nije, kada sam se ja pojavila, ona nije bila jaka toliko. Mislim da je postojala u začetku, ali zadnjih godina imamo pojavu mnogo drag kraljica, prave se žurke koje su prepune i ono što je najbitnije, te žurke su vrlo zabavne i ti ne možeš da se provedeš tako dobro ni na jednoj drugoj žurci kao na dragu. Tako da kreativno, super, zabavno, slobodno. Vrlo je bitno za klubsku scenu imati drag. U kojoj kući ti je vers, u kojoj kući ti je vers. Gledajući tvoje tekstove, uglavnom mnogi ljudi pronalaze ironiju u njima. Koje je tvoje mišljenje o tome, ima li je ili je nema? Da, to je moja neka stara boljka gde sam ja jednu pesmu napisala da je ironična i ta pesma je postala hit i onda su sve moje buduće pesme, znači nakon te pesme koje su se pojavile, ljudi su gledali kroz prizmu da je svaka pesma ironična. Ja se ironijom koristim, ali stvarno ne u toj meri u kojoj ljudi misle, zato što je kao kasnije bilo i kao Rozetašnica je ironična. I svaka druga koja se pojavila, što je meni strašno smetalo, jer je u suštini ironija nije alatka koju bi ja koristila prvo ne u toj meri, drugo za muziku baš mi nije toliko. Meni zabavna. Ona jeste super meni ovako da odgovoriš nekom nešto u lice, ali sada praviti od toga da mi je samo to identitet, ne. Ne nikako, to bi mi bilo strašno dosadno, a i ljudima. Kad smo kod identiteta, jedna od tvojih odrednica rekla bi da si feministica, pankerica po korijenima, reperica po zvanju. Sve pomalo. Zanima me, uz sve to još si i žena na sceni. Zanima me kako si se nosila sa svojim počecima u tom društvu koji je uglavnom muško, možemo reći muško igralište. Jednostavno, s kojim si se problemima suočavala, s kojima tvoji muški kolege nisu nikad morale? Pa, ajmo ovako, za početak sad si me podsjetila kad si spomenula punk. Mislim da je jako bitno da kažem da sam ja za feminizam čula kroz punk. I da je onda, mislim, meni je punk dao tu ideološku podlogu i upoznao me sa svetom koji ja nisam poznavala do tada. Znači, ja sam za anarhizam i feminizam čula preko punka. I svako ko se razume u punk zna da u punku postoji jedna jaka struja koja je alter-globalistička, koja je antifašistička, feministička, čak i veganska, straight edge. Tako da je ti neki kao moji koreni stvarno kao potiču iz punka i taj feminizam je meni nekako došao prirodno. I mislim da je prvo mene punk osnažio kao devojčicu, da mogu da se izrazim i onda sam ja prenela to kroz rap, kroz formu
koja je rap bila, ali sadržajno je mogla da bude svašta nešto, jer mi je punk dao koliko god da je on, kao ljudi ga gledaju da je uzak žanr, on daje širinu za ono ko zna da ga protumači. Tako da je meni on dao širinu da moje teme budu raznolike i da mi budu te neke teme koje u repu nisu da se sreću svakodnevno. Tako da meni sad vezano za tvoje pitanje, na početku jeste kao nešto bilo malo teže, ali ja sam bukvalno znala šta želim i znala sam da ne može nikakva generalna, ne osuda, nego neodobravanje i neprihvatanje meni nije moglo da me omete u mom tom kao kreativnosti i u stvaranju, jer sam znala šta hoću. Jednostavno, neće meni tamo neki da... Bukvalno je bio kao prkos, inat, svašta nešto. Jugo dete, sunce ne sija kao 85. Tko su Jugo deca danas? Gdje su danas i zašto su toliko tužna? Da. Pa, dosta je bilo pitanja kad se pojavila ta pesma na koga sam mislila i onda sam ja naravno želela da udovoljim svima i da kažem da su to svi koji nose taj određeni vrednostni sistem koji ja lično vezujem za period koji je stvorio mene. Znači, kao ja sam neka pretposlednja generacija pionira. I onda kažem, mislim, kao Jugo deca su i ljudi koji su sagradili Jugoslaviju, Jugo deca su i sadašnja mlada deca koja dele taj neki sentiment koji delim i ja, tako da mogu biti svi. Znači, nisam to samo ja koja imam toliko godina, nego to mogu biti i mlađe generacije koje možda i ne znaju da su to. Maksimalna plata, minimalna dnevnica, prazna radna knjižica i puno radničkih momenata je prisutno u tvojim tekstovima, čini mi se u svim fazama. Pa me zanima kako se osjećaš kao, nažalost, moraš biti radnica u kulturi, kako ti to sjeda, koje je tvoje iskustvo? Pa, moje dosadašnje kretanje, da kažemo u tom nekom birokratskom smislu, je bilo da me nema na mapi uopšte, nego sam sa margine posmatrala sve to i jednostavno ono što mislim da bi bilo i pametno za državu i za civilno društvo da se menja u Srbiji je definitivno taj odnos prema kulturi. Postoji jedno jako, jako duboko nerazumevanje i neshvatanje snaga kulture kako može da se iskoristi za, na primjer, spoljno-politički uticaj zemlje ka spolja i to je nekako resurs koji uopšte ne koristimo. Postoji jedan užasan odnos prema ljudima koji su u kulturi, u umetnosti, ljudima koji stvaraju scenu. Mnogo ljudi godinama, da kažemo, za džabe, znači ni za kakve finansijske prilive, stvara scenu, stvara dinamiku, stvara određeni proizvod, sadržaj i to je nešto što mora da se, da kažemo, dovede u red putem institucija, zakona, podzakona. Tako da to je jedno veliko nesređeno polje. Pošto nisam član nijednog društva, a trebalo bi da budem, mislim da ću da se pozabavim svojim statusom u budućnosti. Pa ću više znati kako je to biti slobodna umetnica i radnica u kulturi, jer ja sam do sada vezana za to. Neko kad se kaže radnica u kulturi, meni mora da postoji taj neki institucionalni background, da ja, da kažemo, radim u korist nekoga za opšte dobro, znači u korist opšteg dobra, ali u sklopu neke institucije, tako da javit ću vam za to. I za kraj,
Koju pjesmu iz naše regije bi uvrstila u školski kurikulum i zašto? A da nije moja. Može biti tvoja, dapače. Pa da, pa moram da iskoristim sada. Ok, definitivno kad smo pričali o sistemu i o svemu tome, pa papa onda to mora da bude. Hvala puno na intervju i sretno na koncertu. Nadam se da ćeš se što prije vratiti nazad u Močvaru. Hoću, hvala. Hvala.